Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang seut salium insyaallah asyo surga mandum. Lagu yang pondat yang berjudul Assalamualaikum, lagunya yang dikarang oleh huruf Arab Gero yang berjudul Assalamualaikum. رقت عيناي شوقا ولطيبة ضرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغاله راء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا نبي الله يا رسول الله يا نبي الله يا رسول يا kibat. Lagu yang kedua. Riêng ca bija tan lê chưa đàng rasa mata otak pandang Ci terbang wow alam niba asai dalam rimba hiasan nanggro bungong mawala bakarang kan salah kumbang tetapi roh tan dijaga puncak roh nanggro wahai ado cipak gata hai bau hati yo nabi lahir rasul kalun angkat derajat gata pakan hai intan tatim riwang bahina sabe sampai hati apa male ayah poma si kurang bulan rapo tulung katana balam kandongan nyawang taruhan anco badan watege pelahi gata oh raya gata wahai darapakan dosa yang tak hidang maksud ke Tuhan
jasa gata bala beta tamah beban urangnya kasih susah memang Cidhan sanggup jasa gata bala beta tamah beban urangnya kasih susah. Nyan adalah cerita masalah mak tanyo kiban wati kepelahi tanyo rapuh tulung-tulung anco badan sakit badan masabonya menyat di Jakarta ini nasi lagu si Roma Irama. Alhamdulillah saya bisa dapat pergi ke Tangsi pada malam ini. Alhamdulillah. Mungkin esok pagi saya akan berangkat ke Jakarta kembali melalui Kle Tangsi. Menyangkut lagu Roma Irama itu masalah maksud, masalah cerita mak mesti masalah kiban kasih sayang. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Hai manusia, teng 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 teng, hormati ibumu yang melahirkan teng 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 dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Itulah tadi. Nyan kuno Aceh, Jakarta Topuh, Jakarta, hai manusia, munya diharap nasib. Ummi ثم أمي حتى آخر يوم فعمري حبي من ذوي الحياة وهم همي اللي كتر خيرها آخرها بدمي وعايش فيه أمي ثم أمي حتى آخر يوم فعمري حبي من ذوي الحياة وهم همي اللي كتر خيرها آخرها بدمي وعايش فيه آمن لها تمثال اللي زيرت قلبها فوق الحياة آمن لها تمثال اللي سيرت واللي طابت واللي ربت واللي شالت حمل جبال أمي. Nyan diharap menyat India panena tetap Inggris India ini lah ngasak langsung papa menanadi. तुझे देखा तो ही जाना सनम प्यार होता ही दीवाना सनम तुझे देखा कोई जाना सनम प्यार होता ही दीवाना सनम तो प्यार करेंगे हमको प्यार कर ले है अब यहाँ से कहाँ जाएं हम तेरे बाहों में मर जाए हम
तुझे देखा तो ये जाना सनम Nyan masuk di kaitung lah Pak Punggung. Iya. Nyan, sana lagu India ti, lagu Cina. Ya, kak im lainnya lagu Cina apa apa deh? 你头是生华师，你头是中华马摇。哦，太保心上眼定来，哦，老是人来，哦，灵光，哦，太保心上眼定来。ông long siêu yon nai ô linh qua mà hoàng hệ u đêm con thăng ra khe cảm Nyan lagu Aceh, lagu Jakarta, lagu India, lagu Cina. Nyan ke nanti seni. Punya dalam Islam seni nanti dipakai dalam Islam seni dipakai waktu kita dengar azan maghrib, azan subuh, azan duhur, tak dengar RCTI. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Indosiar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi dia belum TV One. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi dia belum tak dengar sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah kalau dengar oleh Nabi Muhammad su dapat agaknya dalam syurga. Bilal bin Rabah waktu gazan ge pakai seni si. Han pakai jenis dengar pak hanyalah solat ni. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Waktu masa Nabi Muhammad, waktu Nabi kita yang matang udip, Bilal berapa? Dicok nada lagi nyan. Jadi yang paling penting malamnya, lagu hana penting. Necak kena cak dengar patih lagu dia hana penting. Nyo sebagai hiburan belaka. Yang paling penting adalah waktu kesampun di gure katanya dakwah Islamiyah. Le Tunku Abdul Aziz berjit ke sabah ilmu, berjit ke sabah pahala kita yang memandung dalam tapagat acara dakwah malamnya. Jadi jangan paling penting berita menglaule dakwah lagu kuno India, Cina, Jepang, Amerika, nyoja segala macam baik damang hanam telah. Dia tak pernah ke leu kundu. Jadi yang paling penting yang kenyan. Namantang acara ini disponsori oleh Ayam Cap Jago. Usikum binafsi bitakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.